nani kuphi guys kuthiwa ngeke ngibe yilutho empilweni. Kathi ngiphuma kuloya mshado ngangitshelwa la endlebeni kuthiwa ngeke ngibe yilutho empilweni. Sengilahlekelwe izinto zami zonke ngiyisebenzele. Ngaphinda ngatshelwa kwathiwa ngeke ngibe yilutho empilweni. Kuthiwa ngohamba ngigibele ema-truckini ngiligumula. Ngizama imali yokuphila ngiphinde ngiligqoke ngingene kwenye i-truck ngiligumule. Ngiphinde ngiligqoke ngizama imali yokuphila. Ngikhumbula ngibhalwa ku-Facebook kuthiwa ngine-address eziwu-120. Sengithathelwa abameli. Sengithathelwa abameli abakufuneka izinto zami. Engangiyisebenzela umuntu ebuka. Ngikhumbula sekufuneka even my first car, this car engihleli kuyona isifuneka. Ngakhala ngoba ngase ngisele nayo. Ngambuza uJehova uthi kufanele ngikube njena. Ngikhumbula ngikhala ngifonela usisi wami umdala. Ngimtshela ngithi manje ke sekufuneka imoto kuyiyona engisele nayo. Wathi usisi wami ukhalelane. Ngathi mina ngikhala ngoba ngibuka ngizoqala phansi impilo. Kubuhlungu kwamanje vele ukuthi sengilahlekelwe yizo zonke izinto. Wathi usisi usukhohliwe ukuthi umama wayesikhulekela noma silele ebusuku. Kwesinye isikhathi sizosimangala ukuthi ayibuka kanti umama yena ulala nini. Kwesinye isikhathi size sihleke sitshelana ukuthi ayibuka umama kalali umuso empongoloze ebusuku ngo-12 esikhulekela noma silele. Wathi usisi usukhohliwe yini ukuthi uzalwe ubani. Wena uzalwa inkosikazi yayikhuleka. Okukulahlekelayo kusho ukuthi bekungekona vele okwakho wena usasoba nokwakho futhi okuningi. Wathi usisi uzokubuyisa uJehova konke lokho okulahlekile. Kuphindaphindiwa ngemkholwanga mayesho njalo. Wathi thula. Engithethisa wathi thula uzukhala. Lokho okulahlekayo akusikona okwakho wena usazoba nokwakho. Ngoba uJehova ngeke avume kulahleke uma ngabe kungokwakho uma ngabe kufanele wena. Wena usazoba nezakhe izinto. Guys ngilana ngiletha ubufakazi ukuthi uJehova uyambonelela umuntu wakhe. uJehova kamlahla umuntu wakhe. Mina la seliphelile kimi ithemba. Kwazona lezo ekeletu engathathelwa abameli ngashiwa nazo. Sengiqedile ngiletha ubufakazi. Sengiqeda lezo ikolelo. Ingakho kubelula ukuthi izolo ngivuke ngihambe ngiyothenga imoto entsha umacekeceke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba angifanga. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngibulala ngedepression. Because I was so depressed ngibuka zonke izinto engiyisebenzele ngiyiluza. Wathi uJehova cha wena. Ngifuna ukuthi ngelinye ilanga ubuye uthole ubufakazi utshela abantu ukuthi mina ngoJehova ophilayo. Ngilana bafowethu ngizokhuluma kakhulukazi nabantu besifazane. Ungalilahli ithemba noma ngabe sekuthiweni kuwena ungalilahli ithemba. Ngiyabonelelwa entabeni kaJehova uNkulunkulu akawadla amandla omuntu namanje ngisame nalobo bufakazi.